Jodak mawuok e dhot mar Isaac kod Hati e kaunti ma Isiolo kwayo jatend piny William Ruto mondo ochung chenro mar ndikruok mag lope mabiro chakore tarik 11 dweni e ward Sadek Makono, ka giwacho ni okang' ma kamano nyalo miyo jomoko wito lope anyuolagi kendo rem yudo kuonde ma gidakie. Jodak wacho ni gisebedo kuom kinde mathoth ka gin kod ywak mondo mi sirikal owinj ywakgi ka gidwaro ratiro e lope manokaw kod sirikal, ka bende e kinde ni gisebedo ka kadhe midhiero mathoth moting'o lal mar ngima, lal mar jamni magi kod lal mar lope mag anyuolagi. Tumedhulumiwa kwa muda mrefu, tumenyanyaswa kwa muda mrefu. Leo kilio chetu, tumemkabidhi kijana wetu, anatembea na mguu kutoka hapa Isiolo mpaka State House kufikisha malalamiko yetu mbele ya Mheshimiwa President. Yote ni kudhihirisha kwamba tumeandika mabarua, tumefanya demonstration mingi, hatujasikika, lakini leo tunataka asikike kwa kutembea kwa mguu. Tumefuata channel nyingi, but nothing has come out of those channels we have followed. Now we are here standing by, asking the government, the present government, to compensate us and give back us our land, as simple as that. Hii walk inaitwa the walk ya truth, justice and restitution, kutafuta haki yetu kama jamii ya Hati na Isaka. Hapa Isiolo sisi ndio the indigenous community ya Isiolo Central. Wale wengine ambao wamepatiwa ardhi katika Isiolo hii ni watu wa kukuja. Tumeamua leo kutembea kutoka hapa Isiolo kwa miguu kwa siku 4 kwenda kuwakilisha shida yetu kwa rais. National Land Commission and the entire Ministry of Land ikuja ifanye review, ifike kwa ground, iwache kutumika na babonyenye. Hizi shida ni time bomb, itakuja kuleta shida na maafa na hasa katika majamii.